so many days back. We are here in our channel, so I don't know whether my song will be the most famous one or not, but the singer sang very well. I think it will be a bit high. It goes down to drinking come to you some lezu some lakule some langwang lesia le mangama ding isa nó bật lâu là cô sơ hắn kia nói lim dù kì đeo cái buông cái quăng quăng đó đâu đi lên lên tiếng khó là tiếng khó cái gì cái gì bây giờ phải tới lúc tiếng khó rồi chơi tiếng còn nè. So guys, this is hello guys, this is a hot and sunny day here in the jungle to have a mukbang with the fish and the bamboo shoot. खाएंगे जीतेंगे जिएंगे ये है बम्बू शूट. खाने से मजा आता है. ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक. खा के दिखेंगे. खाएगा गुरी लाओ गुरी गुरी. जंगल में जाए करेगा कच्ची पे मुझे सुनिंग रहा मैं ते वोंग ले. Finally मिल गया है. This is coal. Ayah, what is this? This is too sexy, man. Oh, baby. Oh yeah. Say rabe. मैंने चिमटी. ओए अल्लाह लग गया रे लग गया अपन का हाथ लग गया. दुनिया में ये bamboo shoot दुनिया में भी one of the hardest work है. क्यों दिया रे वाह लंबा लंबा करके है. यहाँ पे भी है 1 2 आहा 1 2 oh good. Pallet zoom ka pallet ay man zoom ka le na zo sang khatta ko da zoom ka pallet mu tai hang ma ba ma ka soro osi lem lo lum da lang le lang ma lang ka ge sui lang sa ma ka lang ma tei tei ko no da lang na lang de bi ba open. Mà ở đây có tổ quá. Rồi phải tốt không vậy đó. Thế rất tên mỏ cái tiêu nuôi. Nuôi. Không bằng thế bắt tên mỏ cái tiêu của nuôi. Là tôi sẽ rút tiền cái tiêu của nuôi. Còn đây. Chưa nó bông con nhỉ. Con mỏ nó có lịch ra. Tình vui. Còn à tình vui. Tôi cũng là người đang ra tới sọt tên này làm gì? Cô tới đây chỉ có sao làm gì à? Đi kìa. Ừ. Cái sao mà? Tiếng mông. Ya crop saja mah bos. Tưởng tí đã. Bây giờ rồi từ đi. Bây giờ tạm ha. Khô biết. Ủa không mà biết. sao chỉ có là bông mãi đâu mà hết bông ngắt chút rồi trên này pin này sao chỉ có là tiền giá lo hồi kia đi bà
तो कम ना हुए तो खाना खाया हम लोग ये क्या खा रहा है मांस हाँ मांस इधर ही बनाया हाँ इधर बनाया Finally, we have completed mukbang. Now it's time to swim. Here's come location for the swimming. Here is Mr. Sexy Guy. Rồi club chỉ đi lệ rằng đâu Koptar ko na. Koptar ko na. Hello guys, this is a time to swim. Here we are enjoying a lot. Wow, after the mukbang, here is Mr. Spencer. We are here for swimming. Not only for swimming, we are starting at bamboo shoot too. Hi, you right there. Tanda tanda cool cool. Tanda tanda. Tere naam banayega ade. Ông đã đại lạc đi bên kia Gali đại dân mắc Tere naam हमने किया है जीवन अपना सारा सनम ओह वाह Thank you so much for watching this video. We'll see you again in the next video. Till then, हमेशा खुश रहना ठीक है? I haven't uploaded after so many days. This day I'm very lazy. Mr. Fresh Talk become dirty talk. He's not fresh anymore. He don't have much time to make a video. So this may be full and final. Okay. Till then take care. हमेशा खुश रहना. मिलते रहेंगे next video पर. ठीक है? Okay, but wow, wow.